Abasuhuje. Inzego z'ubutasi z'u Rwanda zikomeje gukusanya amakuru agaragaza imikoranire y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikamenyeshwa impande zitandukanye z'isi. Hari inyandiko ebyiri zo ku itariki ya 7 Gashyantare zanditseho ko amakuru azirimo ari ibanga inzego z'umutekano zashyikirije abadiplomate bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Izi nyandiko rero zigaragaza ibikorwa biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo mu rugamba ingabo za FARDC zihanganyemo n'umutwe wa M23. Kuva umwuka mubi watangira, bivugwa ko inzego z'umutekano z'u Rwanda zatangiye gukora ubutasi zikanagenzura amakuru hagaragaza imikoranire y'abasirikare bakuru ba FARDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR ishinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Izo raporo z'ubutasi zabonywe na Africa Intelligence zikubiyemo amakuru ku masezerano y'ibanga yasinywe mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize wa 2022. Ayo makuru nubwo hatemerwa n'igisirikare cya Kongo, bivugwa ko imikoranire ya FARDC na FDLR yagenzuwe mu buryo bwa nyabwo n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda, ndetse ko zaje kubona ibihamya bifatika by'ibiganiro byahuje abanyapolitike n'abasirikare bo muri Kongo hamwe n'umwe mu bayobozi ba FDLR, General Major Pacifique Ntawunguka, wafatiwe ibihano n'akanama k'umutekano ka Loni. Umugaba w'ingabo za FDLR Pacifique Ntawunguka, uzwi ku izina rihimbano rya Omega, makuru y'inzego z'ubutasi z'u Rwanda agaragaza ko yagiranye ibiganiro na guverineri wa Kivu ya ruguru usanzwe ari n'umusirikare mukuru mu ngabo za Kongo, Constantin Ndima Kongba. Raporo y'inzego z'ubutasi z'u Rwanda yerekanye ko mu kiganiro cyo kuri telefone cyo kuwa 19 Kamena 2022, Omega yasabye ko abarwanyi be bishyurwa kugira ngo bakomeze akazi ko gufasha FARDC mu bice bya Rucuru. Umubare w'amafaranga yasabaga yari $300 kuri buri musirikare, akanigenerwa abari mu mutwe wihariye wa FDLR ufatwa nk'ubarizwamo abarwanyi bakomeye. Uyu mutwe rero ukaba uyobowe na Colonel Ruvuga y'Imikore Ruhinda. Nyuma y'iminsi 3 kuko nta bwishyu bwari bwabonetse, abasirikare 45 bo muri uwo mutwe bayobowe na Lieutenant Noheli Nyiringabo banze kujya kurwana. Ubwo rero yabazwaga impamvu banze kujya ku rugamba, Lieutenant General Ndima Kongba yasubije ko atari byo, ahubwo ko icyo ari ikinyoma cyambaye ubusa. Amakuru akomeza avuga ko ubutasi bw'u Rwanda bwari bwaburiye Tshisekedi. Urwego rushinzwe iperereza n'umutekano mu Rwanda ruvuga ko igisirikare cya Kongo cyahaye intwaro, amasasu, imodoka hamwe n'impuzankano abarwanyi ba FDLR. Abo barwanyi ngo bagize n'abo bambuka umupaka bambaye nka FARDC binjira ku butaka bwa Uganda kugaba igitero ku mutwe wa M23 mu gace ka Bunagana mu kwezi kwa Kamena 2022. Kwa 11 Nyakanga 2022, amwe mu makuru y'ubutasi ku mikoranire ya FARDC na FDLR yashyikirijwe Perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi i Kinshasa. Umuyobozi wa NISS, ubwo ni urwo rwego nyine rushinzwe ubutasi bw'u Rwanda, ni Major General Nzabamwita Joseph ndetse na Brigadier General Vincent Nyakarundi ukuriye ubutasi bwa gisirikare, bagiriye uruzinduko rwihariye i Kinshasa. Tshisekedi yamaze kubwirwa amakuru y'ubutasi agaragaza ko FDLR na FARDC basigaye baranywanye, yasubije ko ntabyo yarazi. Gusa ibyo bihabanye n'ibyo yavugiye mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere mu kwezi gushize, aho yemeye ko hari imikoranire y'igisirikare cye na FDLR. Kuwa 6 Nyakanga, Tshisekedi yafashe umwanzuro wo kohereza General Major Peter Nkuba Chirimwami mu ntara ya Ituri ngabariho akorera. Mbere yaho yarashinzwe ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro bizwi nka Sokora ya kabiri. Peter Chirimwami bivugwa ko yagize uruhare rukomeye mu gushyiraho imikoranire hagati ya FARDC na FDLR mu ntangiriro za 2022. Ikibazo cya FDLR cyabaye ku isonga mu biganirwaho hagati y'u Rwanda na Kongo kuva muri 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi.
imikoranire myiza yari hagati y'impande zombi icyo gihe yaganishije ku kuba abasirikare b'intoranwa b'u Rwanda baroherejwe ku butaka bwa RDC kurwanya FDLR, bikarangira bamwe mu bayobozi b'uwo mutwe bishwe. Muri Nzeri 2019 wari umuyobozi mukuru wa FDLR Bwana Sylvestre Mudacumura yishwe arashwe mu ijoro byavuzwe ko ingabo za Kongo zari zagabyemo igitero. Abandi barwanyi b'uwo mutwe babarirwa mu ijana barafashwe boherezwa mu Rwanda. Mu buryo bw'ibanga abasirikare bakuru ba FARDC bamwe bari basanzwe batiyumva mu Rwanda icyo gihe bakomeje kugirana imikoranire n'abayobozi ba FDLR. Mu mpera rero za 2021 w'ikibazo cya M23 cyatangiraga, iyo mikoranire yongeye kubyutswa kugira ngo barebe uko bakemura ikibazo cy'intege nke ingabo za Kongo zifite mu burasirazuba bw'igihugu. Urwego rw'iperereza n'umutekano mu Rwanda rwavumbuye ko mu mpera za Mutarama 2022 umuyobozi wa FDLR ariwe Pacifique Ntawunguka yongeye guhamagarwa kugira ngo hajye mu kazi ko gukorana na FARDC. Bene na mbere Ntawunguka yumvikanye n'inzego z'ibanze zo muri Rucuru ku bufasha we n'abarwanyi be batanga nk'uko amakuru y'inzego z'ubutasi z'u Rwanda abigaragaza. Kwa gatatu Gashyantare 2022 yahuye na Guverineri Constantin Ndima Kongba mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo hari kumwe na General Sylvain Ekenge usanzwe ari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC hamwe n'abandi basirikare bakuru bashinzwe ubutasi muri ako gace. Nyuma y'iminsi mike abarwanyi bakomeye 50 ba FDLR boherejwe mu gace ka Kibumba gukorana n'abasirikare bakuru ba FARDC bari bahari. Iyo mikoranire yanogejwe kuwa 8 no kuwa 9 Gicurasi ipinga mu nama yitabiriwe n'abakuriye imitwe yitwaje intwari itandukanye. Usibye FDLR, inama yanitabiriwe n'abayobozi b'imitwe irimo uwitwa APCRS, NDCR na Maimai Nyatura. Inama yateguwe na Peter Chirimwami isoza hemejwe ko nta bushotoranyi bugomba kubaho kandi ko hagomba kubaho ubufatanye mu kurwanya umutwe wa M23 iyo yindi ikoranye na FARDC. Igisirikare cya Kongo cyemeye ko kizatanga ibikoresho. Izindi nama hagati y'abayobozi bakuru mu ngabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru n'aba FDLR zarabaye. Inzego z'ubutasi z'u Rwanda zakusanyije amakuru azerekeyeho ndetse na MONUSCO irayafite. Umwe mu bazitabiriye watanze n'ikiganiro ni Guverineri Constantin Ndima, Peter Chirimwami na Colonel Salomo Tokolonga wahoze akuriye ubutasi mu bikorwa bya Sokora ya kabiri. Tokolonga ubu hasigaye umuyobozi mukuru wa batayo ya 3410 yohererejwe i Masisi aho FDLR ifite ikigo cy'imyitozo. Uyu mutwe byaje kurangira weretse igisirikare cya Kongo ubufasha wagiha unarushaho gutangira kwagura ibikorwa byawo. U Rwanda ruvuga ko abarwanyi ba FDLR ubu bari hagati y'2,000 n'2,500 bongeyeho n'abandi bashya babwinjiyemo mu byumweru bike bishize. Abo u Rwanda ruvuga ni benshi kurusha Boroni ivuga kuko yo itangaza ko imibare y'abarwanyi ba FDLR ari 1,500 barimo 250 bashobora kurwana. Ni byinshi rero bikubiye muri iyo raporo, ntago nabivuga ngo mbirangize, ni ibintu birebire cyane. Gusa wenda nihuse gatoya reka nkubwire ko Loni yahawe amakuru mashya n'u Rwanda. Intumwa ihoraho y'u Rwanda muri Loni yagejeje ku kanama k'umutekano ka Loni kwa 23 Ukuboza inyandiko y'amapaji 10 ikubiyemo ibimenyetso by'ibikorwa bya RDC bibangamiye abatutsi bo muri Kongo ndetse n'ibindi bibangamiye u Rwanda. Kuri iyo nyandiko abadiplomate b'u Rwanda bayiherekeresheje imbonerahamwe yakozwe na NISS ku itariki ya 9 Ukuboza igaragaza imikoranire cyangwa se imikorere ya FDLR ndetse inagaragaza abayobozi bayo baherereye muri Kongo cyo kimwe n'ibigo by'imyitozo byayo. Ubutasi bw'u Rwanda kandi bwatanze amakuru yerekeranye n'umutwe wa Rudi Urunana n'undi witwa Force pour la Protection du Peuple Hutu
cyangwa se FPPH. U Rwanda kandi ntirwigeze ruhisha kugaragaza uburyo rubonamo amakuru kandi ruyakuye ku butaka bwa Kongo. Muri iyo ntambara ijyanye na diplomasi, ubutasi ni igikoresho gikomeye mu kugaragaza ibimenyetso bya buri ruhande. Abafatanyabikorwa bo mu burengerazuba bw'isi bamaze igihe bari ku gitutu bibaza niba bakwiriye gufata uruhande muri iki kibazo cyangwa se niba batagomba kurufata. M23 nayo yagerageje uburyo bwose bwatuma ibyirwanira byumvikana. Mu gihe Papa Francis yiteguraga uruzinduko i Kinshasa muri Mutarama, intumwa y'uyu mutwe yoherejwe i Roma n'ubuyobozi bwawo mu bya politike ijyanye ubutumwa busobanura amakimbirane ahari ndetse bunarimo uruhande rw'uyu mutwe n'impamvu zituma urwana. Tshisekedi nawe yakoresheje uruzinduko rwa Papa mu kongera gutunga agatoki u Rwanda. Guverinoma ya Kongo kandi yatunguwe n'uburyo uruzinduko rwa Macron rutigeze rurangira ibonye ubufasha yifuzaga muri iki kibazo. Uru ruzinduko bivugwa ko rwagenzurirwaga hafi n'u Rwanda, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta ngo yabimenyesheje ibiro by'umukuru w'igihugu mu Bufaransa Elysée. Ubufaransa maginga bwavuguruye umubano wabwo n'u Rwanda rushaho kurwiyegereza. Bwashyize imbaraga mu kumvikanisha ko ibibazo biri hagati ya Rwanda na Kongo bigomba gukemuka binyuze muri gahunda z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU ndetse n'iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC.